Uyu mugabo Muammar Gaddafi yabaye umuyobozi w'igihugu imyaka irenga 40. Yabanye n'abakene, yanga ingoro nini, atinya kugenda adafite abarinda, bamwe mwita intwari, abandi bakamwita umunyagitugu, ariko ntawe wigeze amwirengagiza. Muhaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Mugisha Nyawe. Tugiye kubana muri ino video. Ndakwinginze nimba utarakora subscribe nicyo yenguye ikore kugira ngo n'izindi video tujye tubana nazo. Reka dutangire na video y'uyu munsi. Uyu mugabo Muammar Gaddafi yavukiye mu butayu bwa Libya hafi ahitwa Qasr Abuad ku itariki 7 Kamena 1942. Yavukiye mu muryango w'aborozi b'inka n'ingamiya, ubuzima bukomeye cyane. Akiri umwana yararaga mu mahema, atazi amashanyarazi n'imihanda myiza. Icyamurangaga kuva kera ni kwanga akarengane, kwanga abakoloni, gukunda igihugu cye birenze byose. Yize mu mashuri ya gisirikare aho yigiye imitekerereze yo kuyobora no kurwanira ubwigenge. Mu mwaka w'1969 Gaddafi n'abandi basirikare bake bakora ihirirwa ry'ubutegetsi. Yakuyeho umwami wa Libya yakuyeho ubwami Libya iba igihugu kiyobowe n'abaturage. Gaddafi yari afite imyaka 27 gusa. Aravuga ati ubutunzi bw'igihugu si ubw'abanyamahanga, ni ubw'abaturage. Kandi koko nibyo. Mu gihe cye amavuta ya Libya yabaye ay'igihugu, uburezi bwabaye ku buntu, ubuvuzi bwabaye ku buntu, abaturage babonye amazu n'amazi. Libya yabaye kimwe mu bihugu bifite imibereho myiza muri Afurika. Ariko nanone ntihakundwaga kumunenga. Abamurwanyaga barafungwaga, itangazamakuru ryari rigenzurwa, niho abantu batangiriye kumwibazaho. Ni umuyobozi mwiza cyangwa ni umunyagitugu? Gaddafi yanga kugendera ku bihugu bikomeye, yashakaga Afurika yigenga ifite ifaranga rimwe n'ingabo zayo. Ibi byatumye abona abanzi hanze, abamurwanya biyongera imbere mu gihugu, byitangira gucikamo ibice. Mu 2011 intambara ikomeye iraduka, Muammar Gaddafi aricwa mu buryo bukomeye. Yari amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi. Yasize igihugu gifite amateka avuguruzanya, abamwita intwari, abamwita umunyagitugu, ariko izina rye riracyavugwa cyane kugeza n'uyu munsi. Uwo ni umugabo wasize amateka akomeye cyane. Mwabanaga yari Mugisha Nyawe. Nimba ukeneye kujya wumva izindi video nk'izi ngisi z'abantu basize ibidasanzwe cyangwa se abantu badasanzwe, kora subscribe kugira ngo kubona indi video nk'iyi bizakorohere. Nari Mugisha Nyawe.